adaka no ho asem no etisen ana me kwete se saa adaka no a wo mo edikosie eye modehye no epai mienu wadaroma no kura be na wom nana medase na edin kan no mejina eye me ya me papa ana susan so sana hene nana afo akwa sapon kuma anam na me de aseda ama SOMPA team na mobile ana me sa to aso bi onipa firi achichiri ene bencheye ene bae enkankara kinsele ne maami krumfo ade nchichi fo sabri ameno kasei omoda so ususan so bebrebe omaya de ana yada ase awie na yebeka kinsele asema ubisaye ana asem na ye abufusem asem na ye asemiya na ozavu ansakra na obeba asem na ye abufusem no ebi afei ena obi aso afidie no obebusa se mo ba kinsele no kwan be na ofa so owuye ansakra na mabafundaka no kwaya kinsele fa so etoa na nanom ewo enhie do no eye sede wo kae no beye na wo twemi no na me nsani me yonkopa ne Kevin ye motoken rider ya anajo beye donko ne fa ana o ka kire me yonko twinsi se onko jam wo de body free amfo ekosu matrata no so trabisi awo moko na Europa ho na omushi abo kwa ye Ford bi the Ford no de pin motoken ni ama atuye mu hwa na wofa ase Kevin wantimi anke kano pensele de litibo ho effectivity di adofo ne aboafo frefre ema yema ye ho ye ha de call hospital no mo refer yi ma ye de call kokoduru ho no anyi na awere ho se mesi ho ne se eye ne papa kuma na eye ne banu no Freno kwasi jewu. Jewu mention Eric. One na yire a efena Victoria na de akwala no nyina di ambulance ne call. Na aboku awere ho se ne se kinsile wu ne papa nsem. Awura de dame. Na ne ma men so so wo ho a. Omo mienu nko ana na omo wo ho. Ne papa kumai na den man se chamre no bebo na yire na ma ne se oba akwala no. Oyi nyankopon de fiti se busheni bi ani ese se okutritu abels any papers bi documents bi a ese se oye eni afonu bi a na wo hoboa na ma ne timi ye na omanuva de ni yiri be duru susan so ansana o ka che ne se kwala no wo fi enti otimi ye nkakran timi de na yire no ebedu susan so na wo mo ba na yire na musa ne se na me ba no wen se o ka kire no se abofra no yare no mo ai gunim sa ye din je se ye kone akofesika wise man na kakra menya no so na wadi bedi kan o se men so na me de bedi kan ti o mo ba ye o mo bedru ye na ni pa nkasa abofie wo ma dom wa boba wa se ye funawo boso menkwa wo ba na prekope asisi etise sa pepe na ne ne de di kan asisi ye na ye den se na ma me fe na abana bete enso so funu be ye den na won kwa amana na all this why motokin wura no free amfo ba bi abrante no nyankopon hira no wan na so oba busuana na so free day one e be see ne day neba sunya kura na menne motokin wura no abusuan fo kura na bai anti motokin no na enya Kingsley no ene mo fa se ba kono dia eye ona bidia bi ni wura free amfo Kingsley no beka se wo de adwuma no ko de ni sesi ko o kwa be yesesi ya
Abranche na betia na say me moto kin na Kingsley risu no enya accident ama Kingsley ne de atoyem kwa wawu me yonko na ka na ho no so akowie ji awura de nyame na santamu no eye Kingsley no so awu oye kokon and all this why you call police case ni akonya ba die na ye nyanhu Ford no driver but na Kingsford ona ne de na time bia Kevin ona ne de time bia no onemo edi obabu tane mi no nyina na so awusa nso okay to tia papa bia se omoye no omuguso a omoye okay nti se ya kwa na guso a omodi kan ye no fa Kevin ne de no no bra Kingsley de na be ka ho no e na omo chese de ya ye ni de ye ndi yenye no double na omo ye di ya enti kofa body ni free mashe be share free di mo ya nkwanta ina officer ne na Kevin ne de abusunya EC okay nanka abusunya ne nyina pese omo nyina ya yonkofo a asem ya ti se yesi da ku yenka yenye no dakoro na omo abusunya na san hu se ammoa na kwasem ne na wotu se ne asem esi so anso na ye ani bebe motoken riders ene moto ankasa riders ene ada pragiafo ne emu sakrefo nana bia omo betim bia omo beye nakopon hira wo bia wo se na daje na wotwe sende tisi ya de samra ntie mienu tompa mu dako a anka sembesi so sanso enei a ya de Kingsley so to mu nra ya kofa na ya de na ba no nana ye wiya Kingsley ya de na fa nkwati kwa nsa na ye tim bia beto bebe ya sieza but na mrantie no pese omoje na omoye si bibi the candle night vigil night pa so mo tie nchiri tim na on ya brantie as your friend vigil night enti omani ba omo esisi kwan no adi agwanta ko ekoyi fun no omo block highway ti omani ba omo ho so no na ye de adana beto ba bi esisi ye de to na omo aya announcement say candle night na amaso ochana ye de amu no be ko amusiye anopa na omo guso ye yina na nsuo petepete na omo kwada kakra sana na omo ni tete ho ni abusunya ya ase ya ntoto ya na omo sesa omo machines egu kiem enne emrante na mbaba wa ne fi tsanso yamfo tanoso enne bia keka ka ho no ne omo akere omo babere omo akere da omo wo edema isi enti ana so sa do say pese ye de kono ye na akwa na ye be ye miensa na ye manuva ye ni ankasa mini akuma azika mponsa afrani chama o chese o security person yufu na ni ba mo so na amunu wa musie kai omukodu we nese amnam ne wo mo saka body we pa si wo mo track na sounds wo ma anga funda kan be yemre yentime nkyere ne besi na media me hu se ni nyina no anya na bone so na mum eye odo ene yawo akora ne wuye no na dodo na so kase Kingsley nipa omo me ni nyina na dance is almost the same na the funny thing is we were 22 years we were 22 years classmates friends na de ya fani wo mu a meka se ya abufusem sisi ye ka na ye de abesi na ma menka bibi kakra se menka mi amabusia ene wona ka ho yi ya wo se bra to ye nchen bi to nkwala bi wa adroba akwa nso no ma nkwala be se enkono bi ewu ye no na wo kai se meka asem bi se sa akwa mro na ye yi no se ya dia obi ede petumi awa Ghana haya nipakoro unforget it na emma so na be kai me kai pa so kai
indeed amaso and you didn't come over here sa Ford driver no wa ba akofo twene na susan so man ye besta yentana na meka sa ne se na wotu se nne no bedu no abusia mienu ankwala da mu nyina no na abusia na wodo wo de sa abusia fa sa kwan we so na waka kire abusia ne se meto adaka de abremu se monye amofansia mu no na de si na wotu se nne no menye menhwehwe mu nwie nti minka se ane abusia ne ji adaka no ana adabi omanye na eye sanso abusuan ya me papa sana hene edimu akotini ane wo fa ase nimpon na ne baidie me papa ja mensale branche no frɛ no ka kyerɛ ne sɛ matofu naka me de bebre wa mawde ahie wo ba no o ka kyerɛ ne sɛ krache untim me kume ba ento adaka mfa mere me sɛ menyim fansie no abra wo ne mentana ase enya nkyesɛ bia ayi osofantwi nana Ford driver no ana Ford driver no owner no ena ono de asi nyina no te se Kingsley ne motokin owner eko eba enemo edi nhyiamu na mo koji na mo koba no contribute nyina no Ford owner no na ono mo nkomodie etesen ena Ford driver no ono mo nkomodie etesen na enkomodie bi en hedan koso papa enkomodie a ekoso ane matofu na kamino de ba kon ma wo masie wo modie na de ba kon so bebremo ama mo nso modie sie mo nso modie no na me say ne ayesie na ya wade twemu no menyanye menhwehwe mu enwe nti minka se wo moje adaka na se wo manye ana o manye but wo fase ayi meni akoma die ne papa kuma no anyi nanka abusua no so entina nti eno ene asɛm a sei abeto ho a ade ncheche abusua wa o mabaaye ene susan so jase abusua enti ozo fanji o de fundaka ne baaya na se obeka kire mo se obeto fundaka no ede amamo according to him no what power godeba hwe na ono modwene ho se bia mopɛ wawa ana dum mopɛ teke ana se bia onye ne se motoken ana ote hwa na se meka kum obi ewo susan so nti no makoto fundaka free se kumasi o senkana wo se henti monye mfansie na fundaka kra na yeto no kwasa de basa onya hu se na ye akonfo twene na wo bɔ no ene nti bi saa bi we bia no ankoso na afa mom na ye be mana hu se wabɔ akonfo twene na sisa anso ma ye besa wa ma ya zira bra ni mienum o ma ho mekare sebe omonya mponche omonya nkoko omonya adwan o tofu naka de aba na obi atofu naka se wato no fu naka esi owowu a ye de asie no rafu naka no kofa asembre no ma na manyina osie wo mo onte sa aba kwa asem no da ana mema ne bi se eye me osomafo antwi osofo antwi ana me de le doma ayi adroba se ka nkwala no huwo no eye obi na de peni to media on forget na emma so indeed wenya enti se sie na de America e de akere sa abrante na oyisu Ford no me hwehwe mu ba ko ama ye kere se na oye rasta as soon as the accident ni sie na okutwa na rasta no bu na ono anso na yisu ne Ford no ono ane driver ono ane owner ono ane owner ana ono anso ne driver ane nti na me kan se ana cha me hwe bibi ma me e wo second Timothy 4:14 obewa manenkan na medenkratwa yi e manitawi amane de akomata se kakere se panyino medie ninim tanana me wo de amamenka
Second Timothy 4:14 or say Alexandro Cooperation for or ya me boni pi already Yankopon be tria ne ka said in Numa etie and me ka say for driver no wa bo akofo twene chance o ma ye besa fiti say na yanyam fa de no mpie fom no na ye ni gina suru kiri sabe de ye de fia mrante ni mi ni say bayere sa yo and ye na Luke chapter 19 verse 27 was it there one pen to say minni won so hene no mon fa wo mra na me kuon e wo manim ha Yesu Kristo anu asem na osofandwi Ford driver no na busuafo ono ankasa mpo na bia na osura na busuafo ba yie ni bi omo obi anti obi ama he amfa obi ahụ nti obi ensi ho onwe obi ahụ nti obi ema eninti sabri waji tu afisi so anso mansem na Iran for what omo ba bi din na US ne Israel for kokawom say hu de sisi ye no ya ti ya ba bi din ya dwen yo ya se ya mrante no mo nya adwumadin yedi sika yekuro mu de enso nana se ya nkwa ama ya na edi se edibenya yo bedi na okwa koye adwuma ba wankofo dan wankoto botom wankotu galamse an se ta no ni susan wo de Ford akwa akopem no ne mate ya oyene dance ni no wa kana no amana kana no atum se o ma no nkasa nature will expose him enji osomafo antwi me the lisa driver no say funaka mienu no se oto yo se wanto se wakane kekeo se wankane kekeo onya hoboa we are giving him up to 1 week bia se woye no omra busuano mienu na omeye na wama ameye dia ene na Luke chapter 19 verse 27 ya wam pena so say Kevin ani Kingsley betna sa asisu adidi no abadi Yankopon se yemfa wo mra ne mekun wo nani entina temdidia Ford driver I threat you and I biblical. Oh, I Luke chapter 19 verse 27. But your quotation be why I threat na. David. At the quotation was an American. Okay. And we names ye dimras of anti there is no way between a threat to be. David. Said the young na free and say ye yano. I no been so the free and say a bene ya. And to yan threat no. Na mom ye ka che ne se esese ohun de esese woye na woye na mom u be kum mrante 22 years mienu na wasan ka che ye nse uto adaka de abreyan ana ye yere eno na menti ase no na so nti na ye nso me ko to Luke chapter 19 verse 27 na Yeremia sokora kasa Yeremia 17:11 osi dia ope bibianya na wanfa kwa mpaso no wotisa akokwa hwede ya obutu kosua enya wono aneto yeso obebu ne nam ye no ajafa na wie ya obeye kwase ha ara eno nso ya treta na dabi biblical enti obi asase mo fa na treta obe invite us of wentwe no but on the Bible nto na me ba me ma na ready na osofantwi enti say enti Ford driver no munhu ne se eye nana poku piesie anasie kosi Joshua na hwan na ode nkrama no se ode adaka no eba no o say eye call ono na ye sa call no ede be si hwan so ode be si Kingsley papa so
sɛ ɔtɔ adaka ba ama ɔmo de asie Kingsley ɛno ne mmoa wɔde bɛtumi de aboa no for now. na one Kingsley papa no adwene the type of adaka ayie ne nhyehyɛeɛ ɛne baabi a Kingsley da nti de ohia ne adaka na no de ba na adaka no obi ni baabi ɔde adaka no firi a ɔde ɛba ɛde funu aba betum no. The answer is no. Seriously? And you say car no way? Nana car no source so kyerɛ sɛ ɔma release car na ma no. Wɔma release car no e de ama Ford driver no. Saa na entitiɛ nsɛm a yɛate no no na it is not confirmed. Hɛ. Asa case no ekodi ɛyɛ sunyan ana ekodi Tano North ana se Tano South. Ana ekodi sunyan fi sa asɛm ne si abesin. Na yɛn yɛ concentration no wɔ kwan bɛn yɛ bɛfa so a mo besie ɛgya mmeranteɛ no kwan ma ɔmakɔda di mu. Ansana mu wi amaba fundaka ne Ford no. Anka follow up we free ɔno nso hɔ aba ebi anka obekɔ police for no hɔ ama police for na invite family ne say nia nipa na dia aba ni so say ya wie sankra bia ko dia police for no hɔ ana yɛn sɛ nyanka anka yɛn ta ka ne say wata adaka ɔde ba me dia sie ta ɔno de obetimi akum yɛn so betimi asi nti ɔde ba me dia kusi. Okay. Sisi ameno ka say adencheche ana adencheche hene osusu anso anam wo negligence ni nti o oh oba besie nana kenana Ford driver no wabo akufo twene the best Aya kasabebu ozabonji ana mame mfa wosie nyame ya adom a ochena ye beto aso ana ye ni abrete se krodom ni ametimi hu enenti said ya okaye no I repeat myself yan trati will be a 2 Timothy 4:14 any Luke 19:27 enti ye kire ba bi ye de Luke akoto ya osofo twembe kwa akoda ho bi ye kire ba bi ya Timothy ye de ne koto ya ye rese na also for him to make akoda ho bi now if it is the barricade there we are also develop our everything from the point of the barricade mo me pese nyame ya adom ochena call na eba ebesi eye Kingsley papa so a na efri Ford ru ahoro no wadaroma pe number na ma me na femi nso menya me preliminary investigations na me hwese benya Ford driver no so na magye ono so the side of the story so de wo kan eye no kura why ana ma che